Thawal Commando ma di kuntaruk sube air na mayum nagi paki ba auto driver ma lai kidap pi wahouda lilong usoi pokida Imphal More lambi matam kakta na tingjin kre police gari ani su miyam tugai kre Manipur Legislative Assembly ki nini chumna chathakadaba ningtham mifam ngasidagi haukre hanagi Minister Punja Thang Tonsingna lai kidabada house na awal tongdokre Vote piti habit wow da tera khong sang with haksang gi asoy pibam sago na dun hingli ba miyoy ma lengang na piti ko kudong saba kaya ngasi pa wo phangan bi tre amasung Bangladesh ki sana tampa hai na mington ma Manipuri feature film ma Bangladesh na release taw kre film sa Bangladesh mai kai singi da mag ano film gi wari na sen kre मैं मुखरुम जरिया दम निंग बिर इम्पैक्ट न्यूज़ ने हाउस पुंजा से पाबुगी मरोइबा पाउ सिंह मियाम दे पिजरी थवाल कमांडो मसुम कुंतरुक सोबा एआर गे अपुन कांगु अमरा मयुम दगी फाखिबनि हाइबा ऑटो ड्राइवर नुपा अमा लैखिदबगी वाहौदा मियामना लिलोंग उसोई पोकपिदा इम्फाल मोरे लंबी मतम कक्तन थिंगबगी खोंजंग संगशिन खरे लंबी थिंगबगी खोंजंग मनुंगदा मणिपुर पुलिस की गाड़ी अमा लोयना थवाल डीसी की स्क्वाड की गाड़ी अमा अकाय अतोई थोखी लैखिद्रब मिसक अदु लिलोंग उसोई पोकपी मखादगी मोहम्मद अब्दुल गाफर एलियस शहीद नेफू अपोकपा बाबू मचाने इमुंग मनुंगी मियोय सिंगदगी फंगबा पाउदा लैखिद्रब गाफर ngasi ayuk anganba pung ani makhai tab matamda thawal commando madi yari pok lamkhai da leiba kuntaruk suba AR gi team amana maram amata piramba leitana mayumdagi phadur pukibani imung manungi miyoy singna Lilong police station da chatuna hanglu matamda Gaffer gi mari makong amata khangba ngamkhide miyam changduna thiringai cherakta Gaffer gi asiba haksang jenims leire hana pau fangbadagi khudakta miyamna Imphal More lambi asi thingkibani Mihad adu mayok JACCM dura mihad adu da kuntaruk suba AR amadi Thawal Police Commando gi personnel sing pung tarani thoi gi manungda fagatuna logi oiba charak piba mihad adu gi matang da judicial inquiry ma athu matam da tawgadabane haiba warep sing lawkri JAC ne lawki warep sing adu thabak to onthok piu haiduna chief minister da memorandum amasu pishin kre warep sing adu thabak oina onthok tribu phawa laikhidrabagi asiba hakchang lawkiroi hena Pongdok pagalloyna Imphal More lambi su matam kaktana thingmagi khongjang sangshin khigani hari Kari maram gi maral leitaba mi ama bu faraga leram sano lem batar gadi maral gi matung ina punishment phangallo adu kari gi damak ta mak po hat pano hai basi mi hat pa mi 26 AR gi kana karamba bun hat pano amadi CDO Thawal kana maral leibano hai basi chapchana mari leinaba authority na thigat piraga chapchaba dandi phangan bi hai baduni mayam gi kholausi makha taba hojik akhoi leiriba lekai mayam amadi CSO mayam jingji khanaraga hojik nungthin gi pung ani makhai da mayam gi oiba public meeting ama kaujagre Lilong soipokpida hai riba meeting atu da CSO mayam gi haidi thaupuraga लेबसिंग याहल लगा खन्नरगा अखोय करी मखा ताब खोंजंग चंगसिन सिगे हाइबसि खोय खन्नरगनी हौजिक पब्लिक अखोयना चिंगनरिसि मखोयना फारगा पुखिबनिना आर्मीना कमांडोना मोइसि टॉर्चर तौबो हेनमनबदगी सिबो ओइगनी हाइबसि चपचाना चाम थाजे हाय Taramathoi suba Manipur Legislative Assembly ki numit nini chumna chathagada taruk subning tham mifam ngasidagi haukre ngasi ahobun numita India gi hanagi Prime Minister oirama BJP gi luching ba Atal Bihari Vajpayee Manipur ki Governor oiramba Dr. Sivinder Singh Sidhu amadi Thanlon amadi Churachandpur gi karaktuna Manipur Legislative Assembly gi member kayar khanna oiramba tanatana Minister ki fam kya param laba Funja Thang Ton Singh ne laikhidabada House ki luchingba Chief Minister Nongthong Biren amadi Opposition ki luchingba Okram Ibobi yauna member kaya na laikhidraba Singh asigi mafamda arbitrary reference piba galoinana laikhidraba Singh asigi yumgi awabada saruk yabagi wafam House ta thamnaki House ki luchingba Chief Minister Nongthong Birena laikhidraba Atal Bihari Vajpayee gi mafamda arbitrary reference ki warol da luchingba sibo santi ki paujel puba singthani ai oraba misak amani fongdoki luchingba sina laikhidaba si India khakta gi natana malem gi oina yamna chawna mangjaba amani fongdoki Dr. Sivinder Singh Sidhu ki matang da palladuna Chief Minister na hai miyamna SS Sidhu harga hena khangnaba Manipur ki Governor oina matam khara puram labasu state asibu yamna nungsi jaba puksel sengba ingtapa loinana state asigi oiba isu singda pukning haksang yauna saruk yakheba misak amani haina singthaki
ꯂꯩꯈꯤꯗ꯭ꯔꯕ ꯐꯨꯟꯖꯥꯊꯥꯡ ꯇꯣꯟꯁꯤꯡꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗ ꯍꯥꯏ ꯂꯨꯆꯤꯡꯕ ꯑꯁꯤ ꯁ꯭ꯇꯦꯠ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯑꯄꯨꯟꯕꯒꯤ ꯁꯛꯇꯝ ꯉꯥꯛꯄ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯆꯤꯡꯇꯝ ꯑꯃꯠꯇꯅꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯊꯧꯅꯥ ꯐꯅ ꯂꯥꯎꯈꯤꯕ ꯃꯤꯌꯥꯝꯒꯤ ꯂꯨꯆꯤꯡꯕ ꯑꯃꯅꯤ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯈꯤ ꯂꯨꯆꯤꯡꯕ ꯑꯁꯤꯅ ꯏꯈꯪ ꯈꯪꯍꯧꯗꯅ ꯂꯩꯈꯤꯗꯕ ꯑꯁꯤ ꯁ꯭ꯇꯦꯠ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯌꯥꯝꯅ ꯆꯥꯎꯅ ꯃꯥꯡꯖꯕ ꯑꯃꯅꯤ ꯂꯨꯆꯤꯡꯕ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯊꯋꯥꯏ ꯌꯥꯎꯗ꯭ꯔꯕ ꯍꯛꯆꯥꯡ ꯍꯌꯦꯡ ꯗꯦꯜꯂꯤꯗꯒꯤ ꯏꯝꯐꯥꯜ ꯇꯝꯅ ꯄꯨꯔꯛꯄ ꯑꯁꯤꯗ ꯍꯥꯎꯁꯀꯤ ꯃꯦꯝꯕꯔꯁꯤꯡꯅ ꯄꯨꯟꯅ ꯆꯠꯇꯨꯅ ꯂꯩꯈꯤꯗ꯭ꯔꯕ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯌꯨꯝꯒꯤ ꯑꯋꯥꯕꯗ ꯁꯔꯨꯛ ꯌꯥꯃꯤꯟꯅꯁꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯆꯤꯐ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔꯅ ꯃꯦꯝꯕꯔꯁꯤꯡꯒꯤ ꯄꯨꯛꯅꯤꯡ ꯆꯤꯡꯁꯤꯟꯈꯤ अमरमदा ऑपोजिशन लुचिंबा ओक्रम इबोबिना महाकी ऑर्बिचुरी रेफरेंसता लैखिद्रबा इंडिया की हानगी प्राइम मिनिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी से सिंथानिंगा ओरब लुचिंबा अमा ओरमबत नतना मिपुम खुदिमंगना पांबा ओरेटर अमनि हानसु सिंथाकी डॉक्टर एस सिधु की मतांग पल्लदुना हाई स्टेट असिगी गवर्नर अमा ओइना मतम खरा लेरमलबसु डॉक्टर एस सिधुना स्टेट असिगी ओइबा साउख थौरांग अमदि स्टेट असिगी इशू क्यादा मपुंग ओइबा थौदांग लौखिबा मिसंगने लैखिद्रबा फुंजाथांग तोनसिंगी मतांग पल्लदुना ओक्रम इबोबिना लैखिद्रबा लुचिंबा असि एक्सपीरियंस लेरबा ग्रास रूट लीडर अमनि हाना सिंथाकी ngasi awaba phongdokpugi wafam thamba duda deputy chief minister yumnam joy kumar agriculture minister v hankalian mla ak mirabai amadi mla vunjagit valte su sarugyaki स्पीकर युमनाम खेमचाना हाउस की महूट सिंदुना अटल बिहारी वाजपेयी डॉक्टर शिवेंद्र सिंह सिधु अमदे फुंजाथांग तोनसिंग लैखिदबदा अवाब फोंदोकी लोइदना हाउस की मेंबर खुदिमकना लैखिद्रब सिंह असिगी मफम इकाई खुमनाब उत्पु ओइना मिनिट अनि तुमिना लैखी नेशनल हाईवे 102 इम्फाल मोरे लंबी सेमगी थबक थेंगथबसिन मरम ओइरगा मियोय क्यागी पुंसी मांगहले कयामन असो ओपन नंगन खरायना कांग्रेस एमएलए सूर्य कुमार ओक्रमना कंसर्न वर्क्स मिनिस्टर अमदि चीफ मिनिस्टर की पुनिंग चिंगचिन खरै ngasi chathakhiba assembly session ahobun numita calling attention motion da national highway 102 gi lambi पाकथोकपा लोनना लंबी सेमबगी थबकता थिनथरिबा सिगी मतंगदा वर्क्स मिनिस्टर अमदि चीफ मिनिस्टर की पुनिंग चिंगसिलदुना एमएलए सूरज कुमार ओक्रमना हाइकिबदा इंडिया गवर्नमेंट की लुक ईस्ट पॉलिसी दगी एक ईस्ट पॉलिसी ओइरकलब मतम सिदा इंडिया ना साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज सिंगा फाउना हनगदोरिबा नेशनल हाईवे 102 असी यामना मरु ओइबा लंबी अमा ओइरकली लंबी असी सेमदना रबा हाइदुना तोंगान तोंगान फंडिंग एजेंसी सिंगदगी सेनफम थादोरक लैरे हैब लैरगसु ngasi फावा लंबी असी सेमबा दरकार लेब लैंड एक्विजिशन थबक पाइखत्रि लंबी असिगी सरुक कयादा रोड सेफ्टी मेजर्स की ओइबा मचाक सिंग मतिक साब मोंगदा थबक तोरम पाइखतना चाउना कोथोक्तुना थंबा कुंकुट सिंगदा मियोय कया अमा एक्सीडेंट थोक्तुना अवाब नंगबा लोइनना कया अमना सीबा फावबु यावरे हाना एमएलए ना फोंदोकी एमयू दगी लिलोंग फावबुगी ओइना लैंड एक्विजिशन की थबक लोरब फावबुदा लंबी सेमगी थबक करीगी पाइखत्रिबनो हाइबा वाहंग एमएलए ना कंसर्न मिनिस्टर दा थमकी लिलोंग दगी मोरे फावबुगी लंबी सेमगी थबक असी थेंगथरिबासी लैंगागसिगी विल वाटपना ओइरिबरा लंबी असिगी लैंड एक्विजिशन थबक करम मतमदगी हौगनी लोइनना लंबी असी सेमबगी थबक सिंग असिगी फाइनेंशियल अमदी फिजिकल पोजीशन हाउस की खुथांगदा मणिपुर मियामदा थम्मु हाइना एमएलए ना डिमांड तौकी नाकलमरमदा हाईवे असी सेमगी मपुंग ओइबा थौदांग लौरिबा एनएचआईडी सीएल की सिनमी मसिंग यामना लैतब थेंगनै हाइना एमएलए ना हाउस की पुनिंग चिंगसिनकी एमएलए सूरज कुमार ओक्रमना कॉलिंग अटेंशन की पाउकुम पीरदुन वर्क्स मिनिस्टर थोंगाम विश्वजितना एमयू दगी लिलोंग फावबुगी लंबी सेमबगी थबक असी ममांग लेरंबा प्रोजेक्ट अदु डी सैंक्शन तौरग डिपार्टमेंट की माइकैदगी अनोब प्रोजेक्ट अमा सेमदुना कंसर्न मिनिस्ट्री दा प्रोजेक्ट सेमलगा थाखरे अथुब मतमदा प्रोजेक्ट असिगी अयाबा पिरकलंगनी हाइबगी थाजब लई लिलोंग दगी मोरे फावबुगी लंबी सेमबगी थबक असी एनएचआईडीसीएल ना पाइखटपनी लोनना डायरेक्ट परचेस की खुथांगदा लम लैबगी थबक पाइखटखिबने अदुब लमगी ममलदा खेनब खरा लाखपत की अपन मखरा लैखिबने लंबी सेमबगी थबक असी कंट्रैक्टर सिंगा टेक्निकल नॉर्म्स अमदा यानखिबा लैबना लंबी सेमबा सिना लैंगा की ओइना पैसा मांगबगी वाफम लैते रोड सेफ्टी मेजर्स की मतंग असी सेक्शन थौरांग सिंह पाइखटनब डिपार्टमेंट की माइकैदगी थमखिब लैख्रबने मखाताना हेना अकन ममोंग सेक्शन थौरांग पाइखटनब मरी लेनब सिंगी पुनिंग सिंगसिनगनी हाना मिनिस्टर थोंगाम विश्वजना सेंगदोखी
Technopol District Headquarters da Technopol amadi Samol Khulda National Highway 102 lambi pakthokpana soalaba yum kayagi yumbu singna JAC semduna wakan mi from kambagalena lambi asida ban kawni waref lawkrei Technopol District Headquarters da chathagi wakan mi from da khul anigi nupi angang yauna yamlab khunja kyana sarugyaki wakan mi from da sarugyaki ba JAC ki secretary Ze Haukifna Lambi Pakthokna Bagidama Kumzali Singani Tara Taruk Pangtokiba data survey adu the Pikiba compensation is sent from Ga Hauzik Pirakadoriba Senpum Asiga Masing Mana the Badagi ZAC same Kibane ZAC ki advisor Oriba Haukosai Haukipna Pirakadoriba compensation ki senpum Asi Yamna Ketnabana National Highway expansion da Soklaba Yumbu Singna Senpum Lobungam Loy Lakliba Kumjali Singani Taramapan January Ahungi Mamangda Manipur Lengakamadi Marilenaba Department Singna Zayashin Talib demand Sing Tabakta Untokta Taragade January Ahumdagi Highway South Tokpo Tabak Sing Lebanduna Impal Morelambi Matam Kukta Ban Taugani Hana Akan Muwafam Tamlakli. Hujik compensation piriba paisa si akoina survey da pibaduga yam thina khenare aduna akoi kaidongai su masi amount se accept tawjaba ngamjaroi ani subada akoina DC da complaint mayam ma piselle ta tha tare suna tare sure adubu hujik fawbada akoi government dagi natraga DC dagi positive response leidabadagi akoina sigumba Dharna se chathabani masi akoi gi problem se solve tawba ngamdrabadi tang ahumdagi akoi na thabak suriba mayam se su khamgani lephangani aduga loina na khongjang kayama ban blockade na chingba kayama chathagani Barak thong tek pada driver sing the tainabi yaroi thong asida wheel guard hap tabana driver sing na awab kaya mayok na rehana all Manipur road transport drivers and motor workers union gi maikai de thamlakli MZ Avenue de laiba all Manipur road transport drivers and motor workers union gi office ta paumi sing unaba mada union asigi general secretary maimom Anil Maitai na hai barak thong asi sab matamda wheel guard hapiu haiduna sahi kya dagi TDC amadi all Manipur road transport drivers and motor workers union na mamangda highway si sembagi thabak toramba BRO da loinana hauzik lambi si sembagi thaudang lauriba NHIDCL kayarak haijaduna lakpane adubu BRO amadi NHIDCL na thong asida wheel guard hapi khide masina maram oiraga thong asida chathok chasin tawbada gari silp chatuna awab thengnari hauzik barak thong tegliba sisu thong asida wheel guard hap tabna thon bane masida driver singi asoiba kari amata laite makru thongi oinade wheel guard hapana laibak thiba thodok amata thengnadri athubu matamda barak thongda wheel guard hapiu loinana lambi sembagi thabak asida transport department akupna yingsinbiu lambi asida gari Salhandana naba aron ba agenda ama lairabara haiba union na chingna da bangam de hana maimum Anil na fongdoraki Transport Commissioner masamangnasu barak thong sida tawriba fiwam sigumba transport department gi kangbuning su sida tawriba pose karino haibase yam kupna yengchinbam changeba natra hujik laiba fiwam sida gari si thaujallaga slip taibe fiwam sida yade slip taraga na moina wheel gap se hatamni da akhoi da sum taina bi poti tawnu hujik phawda sahi kya gi mamang dagi thongje semang amaroi huji maku thongda wheel ga hapni na kaisu problem leite aduga barak thongda haptri si kai gi noba masi athu amatamda hapnanaba sinbigadabani masi tawdragadi akoi union na akan khongjang changselakani Manipur government na natragana mari leni department sing na masi saba sungang amro tawro haigadi akoi driver union na akoi TDC transporter driver council akoi tawjarage ba thongji akoi chajarage Nakalam Romda Mioy Kanglup Karan Barak Thong the Chatok Chasin Tauba Malgari Singoiba wet breeze ama Pasha Matatingdana Sijina Halagani Haba Wapum driver and the transporter Singda Namtak Tobane Kongtangasi Old Manipur Road Transport Drivers and Motor Workers Union na Sunya Yabangam Loihana Unionistic General Secretary Maimum Anil Tamlakli General Secretary is na haikibada paisa amata lawroi hadibu wafam masinam thakne khongthang ase lambi ase da chaliba driver am the transporter singbo awawa piner ba thawong ne lanai mioi kharana wet bridge saraga thambagi thawong ase achum arangi wafam ase lenga kamadi mari lenaba department na yengsinbio lenga ki maikeri ki ayab leiraga de union na su thong animakta wet bridge sab ngammi hena maimum anil na fongdoki
ꯀꯥꯡꯕꯨ ꯑꯃꯅ ꯋꯦꯠ ꯕ꯭ꯔꯤꯖ ꯑꯃ ꯁꯥꯔꯦ ꯑꯁꯤꯗ ꯐ꯭ꯔꯤ ꯑꯣꯐ ꯀꯣꯁꯇ ꯄꯩꯁꯥ ꯂꯧꯔꯣꯏ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯄꯣꯠ ꯑꯃ ꯇꯧꯏ ꯋꯦꯠ ꯕ꯭ꯔꯤꯖꯁꯦ ꯁꯥꯟꯅꯅꯕ ꯄꯩꯁꯥꯁꯤ ꯃꯇꯝ ꯈꯔ ꯂꯩꯔꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯗ꯭ꯔꯥꯏꯚꯔꯁꯤꯡꯁꯤꯗ ꯄꯩꯁꯥ ꯂꯧꯔꯛꯇꯣꯏꯅꯤ ꯂꯨꯄꯥ ꯆꯅꯤ ꯂꯧꯔꯒ ꯇ꯭ꯔꯥꯟꯁꯄꯣꯔꯇꯔ ꯀꯥꯡꯕꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯗ꯭ꯔꯥꯏꯚꯔ ꯀꯥꯡꯕꯨ ꯒꯥꯔꯤ ꯋꯥꯂꯥ ꯀꯥꯡꯕꯨꯁꯦ ꯂꯨꯄꯥ ꯆꯅꯤꯒꯤ ꯀꯥꯡꯕꯨ ꯑꯣꯏꯅ ꯎꯔꯨꯔꯕ ꯁꯤꯅꯤꯗ ꯃꯣꯏꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯂꯨꯄꯥ ꯆꯅꯤ ꯍꯟꯖꯟꯅꯅꯕ ꯍꯥꯏꯅ ꯖꯥꯠꯀꯤ ꯃꯑꯣꯡ ꯑꯃꯗ ꯗ꯭ꯔꯥꯏꯚꯔꯁꯤꯡ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯇ꯭ꯔꯥꯟꯁꯄꯣꯔꯇꯔꯁꯤꯡ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯗ꯭ꯔꯥꯏꯚꯔꯁꯤꯡꯁꯤꯗ ꯑꯆꯧꯕ ꯑꯋꯥꯕ ꯑꯃ ꯄꯤꯔꯛꯇꯣꯏꯅꯦꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯇꯤꯖꯤꯁꯤꯒꯤ ꯀꯥꯡꯕꯨ ꯑꯃ ꯄꯨꯂꯞ ꯆꯠꯂꯒ ꯃꯗꯨꯗ ꯃꯐꯝꯗꯨꯗ ꯊꯥ ꯀꯌꯥꯅꯣ ꯃꯐꯝꯗꯨꯗ ꯂꯩꯈꯤꯕꯗꯣ ꯅꯨꯡ ꯃꯇꯨꯝ ꯑꯃ ꯍꯥꯞꯄꯤꯅꯕ ꯃꯤ ꯂꯩꯇꯦꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯍꯧꯖꯤꯛꯇ ꯅꯨꯡꯁꯤꯕ ꯁꯥꯗꯅ ꯗ꯭ꯔꯥꯏꯚꯔꯁꯤꯡꯗ ꯋꯥꯅꯅꯕ ꯁꯤꯜꯂꯛꯏꯕ ꯄꯣꯠꯁꯦ ꯗ꯭ꯔꯥꯏꯚꯔ ꯌꯨꯅꯤꯌꯟꯅ ꯁꯨꯡꯌꯥ ꯌꯥꯕ ꯉꯝꯃꯣꯏꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯁꯨ ꯗꯔꯀꯥꯔ ꯑꯣꯏꯔꯒꯗꯤ ꯕꯥꯔꯥꯛꯇꯔ ꯃꯀꯨꯗꯔ ꯑꯩꯈꯣꯏꯁꯨ ꯕ꯭ꯔꯤꯖ ꯑꯃꯅꯤ ꯁꯥꯕꯁꯨ ꯑꯗꯨꯝ ꯉꯝꯃꯦꯕ ꯄꯩꯁꯥ ꯈꯔꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯇꯧꯒꯗꯕ ꯄꯣꯠꯇꯣ ꯃꯗꯨ ꯇꯧꯕ ꯌꯥꯔꯣꯏ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯃꯔꯝꯗ ꯍꯨꯟꯅꯅꯤꯡꯉꯥꯏ ꯀꯔꯤꯐꯧ ꯂꯩꯇꯦ ꯃꯁꯤꯗ ꯊꯣꯛꯂꯛꯀꯗꯕ ꯑꯐ ꯐꯠꯇ ꯃꯌꯥꯝꯗꯨ ꯇ꯭ꯔꯥꯟꯁꯄꯣꯔꯠ ꯗꯤꯄꯥꯔꯠꯃꯦꯟꯅ ꯌꯥꯝ ꯀꯨꯞꯅ ꯌꯦꯡꯁꯤꯜꯂꯒ ꯀꯔꯤ ꯇꯧꯔꯛꯀꯗꯒꯦ ꯍꯥꯏꯕꯗꯨ ꯈꯟꯊꯕꯤꯗ꯭ꯔꯒꯗꯤ ꯗ꯭ꯔꯥꯏꯚꯔ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤꯡꯒꯤ ꯑꯀꯟꯕ ꯏꯍꯧ ꯑꯃ ꯆꯪꯁꯤꯜꯂꯛꯀꯅꯤ Indian National Congress na India pumbada haudokiba Lok Sampark Abhiyan door to door campaign ngasi Nambol Block Congress Committee gi su haudokre INC gi President Rahul Gandhi gi miyang makhada miyam ga punna chanminaduna afaba khunai ama semna bi wakhalolda door to door campaign ase haudokpa galona campaign asina Narendra Modi na luchingba India lenga na miyam da namthak tobu sing khanganduna anob lenga kama purakna na bahona bagi pandam thamli Nambol Block Congress Committee na sindura Nambol Kaithel Manakta Laiba Block Committee asigi office complex da pangthoki bathorama da Nambol Assembly Constituency gi tongan ba mafam singa laiba Congress Party gi unit singa made constituency asigi miyoi kya na saruk yaki Tharumadu mari lenena Nambol Assembly Constituency gi MLA and Loken na center de lengak liba NDA lenga kumaral kya sidun chaiki mak na hai chahi mari makhairom Narendra Modi na Prime Minister oina lengak tuna लाकलगा हंदक पांगथोकिबा राजस्थान मध्य प्रदेश तमदी छत्तीसगढ़ की मिखलदा बीजेपी माइथीरिबा से लोकसभा इलेक्शन ममांगदा विजन डॉक्यूमेंट हैना मियाम की थबक याइफा थरांग पाइखत कनी हैना वासक खरगा थबकता ओंथोक तबननी फोंदोकी लोइना हाइब स्टेट अहुम मसिगी लौमी सिंग तोन लोन की सेंफम सिंगसु राहुल गांधी ना मिखल ममांगदा वासखिबगी मतुंगिना स्टेट सिंग असिदा कांग्रेस पार्टी ना लेंगा हेक पाइबगा लौमी सिंग तोन लोन पुमनमग कोपी खरेहना फोंदोकिबगा लोइना लाकतुर लोकसभा मिखल असिदा कांग्रेस पार्टी ना चावना माइ पाकनी फोंदोकी माने सखिबा वाचकदो थबक ओइना पांथोक्तबदा अदुगुमलबा नरेंद्र मोदी की हदद स्टेट चावल मांगा तुकिबगे मचाकनी अखोगी इंटरनेशनल कांग्रेस की अदुगुमलबा प्रेसिडेंट ओइबिरिबा राहुल गांधी ना लावी गरिगुम्बा हदद की स्टेट मांगा की इलेक्शन स्टेट का गरिगुम्बा राजस्थान दा मध्य प्रदेश दा छत्तीसगढ़ दा कांग्रेस ने शासन पायरगदी सुमदगी नुमित तरानी की मनुंगा लोमी सिगी लोन को फकनी गादना राहुल गांधी ना लाउथोखी अदुगुम्बा राहुल गांधी ना लावबदो क्वाइटगी हालात मध्य प्रदेश दा अदुगुम्लबा कमलनाथ ना चीफ मिनिस्टर है वासक पलोइबगा इहाल हना सोई तो बचे मध्य प्रदेश की लौमी जिंदा लुपा लाख अनि दा तोनबा अदुगुम्बा लोडो को फले हाइदना नुमितरानी दिलाना वासक पहे लोइबगा अदुगुम्लबा मध्य प्रदेश की लोन को खरे लमदमसिग लेहाउदगी बीजेपी मुथननबगी खोंथांगम ओइना लाकदरब लोकसभा इलेक्शन की चिंगतम अनिमक्ता वखलोल मानबा पॉलिटिकल पार्टी सिंग चुंगसिनदुना मिरेप थादोकनब सेम साब लोइरे मसिंद मियाम नुंगसिब साबा मियाम की इशू अमत लौसिनब ngамदबा लैंगागसिदा मियामना येंगदुना लैगदब मतम नत्रे हैना मणिपुर प्रदेश तृणमूल कांग्रेस की कन्वेनर डॉक्टर टीएच इनाउसा फोंदोक्रे ngasi पैलेस कंपाउंड इम्फाल द लैबा लमयान संगलेन पांगथोकिबा पार्टी असigi नोमगी ओय पॉलिटिकल convention da mahakna sahi ani surakador balenga ka sinangasi phawbada common minimum program lauthok tabadana amade tara suba schedule gi matung inna MLA singna party chongthok chongsin toba yade haiba niyom gi wangmada satharakpada lenga na yariba si laibak thibane nakalam romda congress ki MP ani gi sahi amagi miyam gi sengwa chagan nambagi damak center na pirak lupa crore manga karida sijinaki bano haibado atu matamda laibak miyam mangda white paper puthokadabani thamlaki MLA minister singsia songthok chongchen ya de se yan constitution ki 10 schedule ki matungina songthok chongchen ya de se mai la na iraga thamiba wapom am khangneba adabu mase ki lainga ga sina MLA se party ma songthok chongchen ya hanba moina tongning tongwa ase BJP oi bisna hayeng na congress do oi ba ase tinamul oi bisna hayeng na BJP oi ba congress oi ba sumba
Indian Constitution ki mayok na thamak tawri ba sunglaba MLA singa sigi madakta ngasigi pali balenga na kari action lawra ba geba ngasigi constitution head boy ba Manipur governor na masne da tumin na yenga ga lai ba se mase संविधान की mayok na thamak tawri hayu da bugi manam kai la geba ngasi democracy ki pillar ma boy ba adumla electronic print media ki si na omada de si minister ki mayok ta sarkar sigi mayok ta lenga ka sigi mayok ta wahai khara tang hayu gida magta NSA pajal laga yeta phajan ba punchen ba democracy bu masak ki na ba hona ba media ki si na sin bu ikai ku dabi da ba asumra ba lenga ka sigi mayok ta party sina akan ba thab changsil la gani mari le na ba report puna ma koi center da pig hai Northeast Postal Circle Silong ki makhada pangthok Din Dayal Spars Yojana gi sahi 2018-19 gi scholarship khushinab gi thoram amang ase Manipur ki oina Imphal Post Office headquarter da pangthok re sahi ase gi oina scholarship ase gi damak Northeast State ki puna mahiroi nifu khangat pagi manungda Manipur ki mahiroi kuntaruk yawraktuna Northeast ta Manipur na khwali gi amna scholarship phangba state oikre scholarship asida thagi oina lupa chamanga piduna chahi amagi oina puna lupa lising taruk mahiroi singi masa masa ki bank account transfer torab matungda bank ki passbook sing adu khusin ki bani civil amsung social oiba chatra sing ki oiba ate atokpa department chikaki product hatana taw tokpa kari kari mating pangbu ya ba ya bisi mayam amalai tulda adagi oza singda parents makhaida lakogi namanaba sing namanabi kai sida koibu asi mama lai habise asi koida disseminate tawba habri sandokpa verify tawba asi mateng oba department of post mateng pangbiu haina ainisu mukana so hari Niam lana pokpadanga di angangama Rims ki postnatal ward tagi yokna honaramba ama Childline Imphal West amadi Specialized Adoption Agency SAA anina thingma ngam krehana Integrated Women and Children Development Center IWCDC na thokpachiro lamada khangalakli Kakching District Leba Martin Gamar English School da Niti Ayoki Makada Atal Tinkering Laboratory ama hangdokre laboratory hangdokpu ki thoram adu Martin Gamar School na Edu Life India Bangalore ke khusham naduna pangthoki bani Hauzita phangba paw amada Thawal Commando amade kuntaruk suba AR gi apunba kangbu amana mayumdagi fakhiba lilong usoipokpi makhadagi Mohammad Abdul Ghaffar alias Said ki misigi matang CM ki GAC gi Mihut Singh Chief Minister ga unaduna hiram marida yanaduna Imphal More lambi da chatharamba matam kaktaba ban adu khudaktagi handokrai Hauzik nga ki mamangda Chief Minister ki banglo mamangda JAC ki Mihut Singh ga unabada JAC ki Chairman Abdul Qayyum na hai ngasi lenga ka yanariba hiram mari adudi miyada sida chenaba commando personnel sing suspend tauba miyada sigi matangda magistral inquiry tauba laikhidaba asigi imung manungi miyoida ex gracia piba made laikhidabagi imung manungi leihoriba miyoy amada lenga ki thabagama pibani हाइरिबा पॉइंट मरीदा अखोई नेबल सेंगबा यासनबा पुरकी पॉइंट मरी दुदी हाइरिबा मिहार सिदा सेनरीबा कमांडो पर्सनल सिंग खुदकता सस्पेंड तौबा अदुगा अनिसुबदा मिहार सिदा सेनरीबा आर्मी अमदी कमांडो पर्सनल सिंग अदुगी मथकता मजिस्ट्रेट इंक्वायरी खुदकतिगी होबा अदुगा लोइना लोइना अखोगी एसकेएसया सरकार की ओइना फंगफम तोपा अदु अमागा पीबा अदुगा लोइना लोइना अखोगी Positivity haiba hiramda mahiroi singe oiba educational program ama serau daleba serau practical high school pangthokre transforming from a positive India to progressive India haiba wakalol da yumpham oiba program adu Nehru Yuba Kendra Thawbal na sindura pangthoki banei program adu da
mafam adu ki tongan tongan ba furup ahum gi club manga dagi naha chamarum saruk yaki na singa tu da lengang na paikalak libe scheme sing karm haina kudong chab logan yamade yuba kendra ga khusam na duna khungang saukhat lan na ba kari thaudang logani habig matang da wakal tahan ki Satliba tha asigi kulumdoi nongmaijing numit ke ayuk pung tara mathoi makhai taba mathamda Imphal ge GM Hall da Kabui People's Convention pangthok lagan hena Kabui Karyomai form na thokpa chiro lamada khangalakli Lagliba Christmas kumai bu yamna nungai yaifab Christmas ma ohener na bagi wakhalol da People for Ethical Treatment of Animals PETA na Imphal the based of NGO Yening Animal Foundation gi Thaumi Singa Kusham Naduna Manipur Baptist Church Imphal Manakta Santa Claus Yena Made Okifizol Setuna Sanga Chadaba Christmas ma Ohelasi We Wish You a Vegan Christmas haina thaba slogan sing sijanaduna miam da pausel pi krei sa singbu mating pang ge harabade makhoi da su kumayasi gi mangal fangan gadabane madu gi damakta makhoi bu hatok tuna sathok pagi mahuta mana masing khaktamak sawa vegan oiminer se hana Peta India gi campaign coordinator Radhika Suryavanshina miam da apil torakli We are here to tell people, the public out there who is here to celebrate Christmas, that this festival is about joy and celebration. So animals are not animals are not asked to eat, meaning to celebrate this festival in a joyous method, in a joyous way, so that all animals and we live in harmony. We should all be going vegan. We should all encourage more people to go vegan because these animals live their lives in a very miserable way. So this is not what Christmas should be about. This is a joyous festival. This is something we should celebrate. So we are today with our Santa, with our pig and chicken, to tell people to go vegan so that this Christmas is happy not just for humans but for animals as well. Matang aswada break malozage break matungda vote pi de habit wahauda tera khungsang bida haksangi asoiba phibam kya sagona duna hingliba miyo yamabu lengang na piriba khudong saba kya ngasi phawba phangan bidre haibagi paw amade Manipur masung malemgi tongan tongan ba I paw sing puduna lakchage impact news pu miyeng ta duna lebiu break matung mayam mo na taram nokchari loidana bulletin sig makata ba paw sing miyam na pijari Vote pi de habig bohda masagi asoiba phibam kaya sagor naduna hingliba wahangbam samungo lengang na piriba khudong saba kaya ngasi phawba phangandana lakli hiramasigi matangda impact news ki akanaba report ama ai hingchu hingdre sengnar ai siningwagi angkala haba ningbodu thongaktrabnina Moirang Kendra ki manung chana Torong Laubi Tera Khongsangbi Gram Panchayat ki manung chana Tera Khongsangbi waheng lekai da leiba waheng bam samung ngasi phawba masagi asoiba kya ga loinana Manipur government ki makha da leiba mari leinaba department singna piriba khudong chaba kya fangdana punchi gi aroiba miku ngaiduna punchi leli punchi gi angan ba saruktagi masagi anaba mana maram oiraga waheng bam samung makong ani ma chatpangamdana sahi kayadagi senjin bangamdana leklaba mahaki khangpok sangda awawa kaya mayong naduna naidom hingli ingdrabne yumde kanam sisitumde solo sila adatum nongdu yuramne ko tumba yadrabne upai letamne ji aina hingado bajiba karse adubu pongamdar pokoni aidana ai chaji khalo edum hingwa chanu biji pa masa khangoi ko adu khalo ai hingle bedo aduna dra nan ai sigre sumai legi do misno hoji te ji yosi yam sondre ai suga moktaramni Miyoi kanamate ki mating phangdraba wahengbam samungona mari leinaba pradhan elected member amadi local MLA phawgi thakta mahaki oiba lengang na piriba mating phangannaba kyarak haijaba leikhrabasu ngasi phawba aremba taduna lagdi Torong Laubi Tera Khongsangbi Gram Panchayat ki elected member oiribi mada disabled oiriba miyoi amada lengang na piriba khudong chaba sing kharadang phanghanbinaba haijarubada
mangon da vote pi de haiduna tati ta oiba wahi wata kya harakpadegi ngasi fawba makha tana lenga ki mating gi damak haidre haina samung ongna thamlakki Manipur lenga na pangthokliba go to village ta mahaki oiba awaba si kharadang oirabasu kokatra haina chalubada mahaki haksangi asoibagi certificate puru harakpadegi certificate lawba chatpa ngamdabana kanaba phangdrei chief minister gi miam gi numitta chaninglabasu chathok chasin toba ngamdaba loinana mating pangbinaba kana leitabana chatpa ngamdre haina samungona yamna nungaitana paudongki जिला चले फंगदरे जिला तौबीने है अमुला मचिंदी अदगी बोसन बरदान मुहारे तौबीद्रे अदगी हेमावती मेंबर तौबीद्रे राशन कार्ड से सुमाइन तौबने सिगी जुमलैजरा नोंग नोंग सिलकदरा उपुसि लोते पत्र मांगखरबा अदा नंबर तो लेहबा हेमातीना दुम पिरमे अदे हेमातीना थुबसिंगरे थुबसल हुजि फंगद लेजरा हेमातीना हानादि ए लै अइगंद ले हरमे हारा दुम पिरमे हबा अदे पीसिद्रे भोट सिमंगोंद पीदबदगी युमसारोंजु फावरे फंगने अर्गा नंग फंगोरा पीरोइन पीद्रे नोंग तारे लाइफम सा फंगद्रे कमाइना मीबु नोंमल लाइब सागा सु नते वहेंगबम समूह मतम खरा AAY कार्ड होल्डर अमा ओइना लेंगांग पीबा चेंग खरा फंगजरमी अदुबु सही खरगी ममांगदा नोंगले नुसितकी खुदोंग थीबा अमना कार्ड अदुसु लौबा यादना अमांग अता थोकी लेंगांग पीबा डिसेबिलिटी पेंशन अदुसु मरम अमता खंगदना ककपीखरे लोइनना हाउसिंग स्कीम खुदोंग चाबा फंगले हाइबा वाफम तारबसु ngasi fawba scheme asigi khudong chaba fangdana lagdi wahengbam samungaugi yumgi film haingai leitana fatre phaglang su matam amada hekta kinthaba yaba mongda leiri tangai fadana wahengbam samungaugi yum mi amana leiba yaba mongda semjinba loinana lengangna disability singda piriba pension gi sempham kharadang oirabasu pibiragadi samungauda hingbagi wanto mapibu ngamgani haina maikai adumda leirba miyamna thamlagli अखोना मगोंद तौनिंग हेल्प पे मैम ले अदुबु खोइसु लेकाइद लाइरब मसा ओन पोपनिना मी म सेम हाइजे अखोना कसु ngambते पण सरकार की मैकाइदगी हुजिकसु मंगाय कोइ सरकारना ग्यास फ्री द पीनी गाइसे अखोइ माइ सेंगेन का तो लेतमिन अखोना साबा ngamदेबा मन्दि सरकार दे लाखदु पोटनिना सेंगेन का तो यावदमिन हुजिक फंगदे लेनि मगोंद बोट पीदे के खोते गान हारप मसादा डाइरेक्ट हारपनिना मदु खरा यावरे हाइताबनि महि पॉलिटिक्स आयुष्मान भारत प्राइम मिनिस्टर आवास योजना चीफ मिनिस्टर की हक्सेल की तेंबांग यावना सेंटर में स्टेट ता सोदरब सिंगी ओइबा स्कीम प्रोजेक्ट के आम लेरबसु बेनिफिशियरी सिंगदा खुदोंग चाबा सि फंगनद्रबा हाइबसि वहेंगबम समूहगी वाथोसिना मेक सिंगना ताकनी बोर्ड पीदबगी वहौदा पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस दा सोथरब सिंगदा खुदोंग चाबा पीद्रबा हाइबसि अचौबा वहांग म ओइरगली कैमरा पर्सन पीबोगो लोइना पाउदम जरिबा भक्त तोरम पेक न्यूज तेरा खोंगसांगबी Second World War Imphal Campaign Foundation is in the Pangthokpa Imphal Campaign Talks ki anisub edition oina war tourism prospects and challenges in Manipur hai bahiram da khana nainabagi thoram ngasi pangthokrei khana nainabagi thoram ado Manipur University ki Center for Entrepreneurship and Skill Development ki conference hall pangthoki thoram ado sarugya ki Center for Entrepreneurship and Skill Development ki director Professor CH Ibol na fongdoki bada Manipur se apek state pa word so angan ba matam dagi thokiba ani suba lanjau gi saitheng phangkiba yamna maru oiba mafam amane maramaduna England namsung Japan chingba mapan leba kya gi lamkoi ba singna mafam asida koiba laknari maramaduna Manipur da war tourism chawkhatna ba honaba haiba se yamna tangai fadi hana phongdoki loinana mafam asida thokiba ani suba lanjau ga lainaba Mari Lenaba Polam Kaya Komjinduna War Museum Sangat Pangam Labade Mapan Lamdagi Lam Koiba Masing Hena Jingsin Mangamgani Hanasu Fongdoki. We need to promote this place, a place to see for the world. So that's why war tourism is one which we can just emphasize. Those materials, those leftovers, weapons, any other items which people use during the wartime, it could be a very, very important item for making this, museum improve, and that way you can attract some of the tourists and some resources can also find out all these things. Journalist Wangkem Kishore Chan Mathakta NSA detain Taukibu Kanglepa Kan Malufna Tador Pochiro Lamada Kan Yaning the Fongdorokli.
मीडिया की प्रोफेशन द लेरिबा मियोई सिंगा पोक्सो एक मतंग द वखल तामिनर नबगी मतंग द नोमगी ओइबा लीगल अवेयरनेस प्रोग्राम अमा अंगस्ति पांगथोक्रे अवेयरनेस अदो लेबागा सिगी स्टेट सिंग मरुइना वांगनोंग पोकमदि जम्मू अमसुंग काश्मीर द लेरिबा मीडिया सिंग भाप ताहन नब पांगथोकपनि थौरम अदो डिपार्टमेंट ऑफ साइकियाट्री जेनिम्स डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस का पुनः खुशम नदुना पांगथोकपनि स्टेटस लेब तोान तोान मीडिया हाउस की लुचिंग जर्नलिस्ट थौरम सरुक याखी कुमजा लिसिंग अनि तरा तरुक की अंगन सरुकता हा अखिबा अकन युहादा कायखिबा लमलोंग कैथेल लंगांगना साबिगनी हारगा ngasi fawba sadribasi lamlong kaithel sabagi wafam leitre haribra haina lamlong kaithel fambi apunba lupna thokpa chiru lamada waka nungnangu phongdorkli Manipur Police Constable Launer na bhau kiba kumjali sing ni tarahum doi pangtho kiba recruitment ta mai pakraba candidate singi thabaki fal lauthok tabagi mayok tangasi wakat mifam chathakre kaishampat lemazam lekai community hall pangtho kiba wakat mifam aduda sarugya kiba candidate singna PNF kholau sing lauduna sahi manga helakaba fawba lengang na tumin leithokpabu yaning da phongdoki Ngarang numidang pung mapan minit kuntrarom chatpa matamda Imphal East District ki Lamlai Police Station kon manongpok kaksing village ta sakhangdab singna bom langsinduna pokai helamgi thawongbo yaning da phongdoktuna wakat mifam chathakre mifam adu da saruk yakhibi nongren apun bamara paibi ki secretary sabungmam rinana baumi singda phongdorakibada Mirak bom langsinduna pokai hanbagi thawong ase kanana kari maram gi damak sathabano haiba athuba matamda sengdor nana ba thamlaki loinana asugumba miyam da aki akang pon bagi thabaga se makha tana sathabdi kanu hana thamlaki wakan mi famadu da yumnak ta bom langsin ba yaning de miyam gi seba tawjari ba magi punsibu singna ba yaning de hana thaba play card kya su sijinaki Votam kayarak kagibasu laitri mangona kayam asoiba laibagidamukta ngasigi ngarangi thawdoksi thohalino se yamna nungaitaba phongdokningi moina kariyumba pot lairamagasu apamba lairamagasu yam gyan tana wari sanaba yai nupini miyamgi seba tawrise miyamgi demakta chongthorabasida amuk kari maramgi kari laibagidamukta asam tati tawoiba mi siba yaba posa ngarangmak mi lairamo siroidara warini phalang nunglang loi hodana loi langhaina thambirame adu si kari maramgi no masi mairapabi site gi so ayaningde matungde siguma thawdok thohan bidanaba ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯥꯏꯠꯇꯒꯤꯁꯨ ꯀꯔꯤ ꯂꯩꯒꯦ ꯍꯥꯏꯕꯗꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯑꯗꯨꯝ ꯇꯥꯟꯅꯖꯒꯦ ꯑꯗꯨ ꯑꯁꯨꯛ ꯀꯨꯏꯅ ꯀꯔꯤꯒꯨꯝꯕ ꯑꯃ ꯇꯥꯗ꯭ꯔꯕ ꯃꯇꯝꯁꯤꯗ ꯉꯔꯥꯡ ꯊꯣꯛꯏꯕ ꯊꯧꯗꯣꯛꯁꯤꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯗ ꯑꯆꯧꯕ ꯄꯣꯠꯂꯨꯝ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯍꯜꯂꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯇꯨꯝꯕ ꯆꯥꯕ ꯈꯪꯍꯟꯗꯕꯒꯤ ꯃꯑꯣꯡ ꯑꯃ ꯂꯥꯛꯀꯗ꯭ꯔꯥ ꯍꯥꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯆꯤꯡꯅꯕ ꯄꯣꯛꯑꯦ ꯍꯥꯏꯕ Tarataret Subasam Rifles Yangang Pokpi C Company ki Major say Mamgen na luchingba team amana Imphal East District ki Orangpat Village ta Solar Street Lamp manga khusin nakrei Solar lamp sing ado air na makhogi miyam gamari fagat na bagdamak paikalak pa thawrang gi madung chana khusin nakibani Bangladesh ke sanglaba maitai singi puwari da anabu puwari ama oina Bangladesh ki laimaida lairamdaba maitai singi film gi puwari ama Bangladesh ki sana tampa harba film sina sem krei ngarang December tarama pan gi nungthil pung taruk tabu matamda Bangladesh ki Maulubi Bazar manung chana laiba Noya Patanda laiba maitai singi kangsang da pangthokiba World Expression Pictures na Khudol Tamduna Ipak Films Production Manipur ki banner makada putokpa Indo-Bangla Manipuri film Bangladesh ki Shana Tampa release tawkrei Bangladesh ki Shana Tampa na Bangladesh ki maitai singi anabu puwari ma sem lihana Bangladesh ki saknaireba aiba AK Seram na phongdorakli loinana thauramadu da film gi maruiba thaudang loriba mioi sing da achama khudol piduna ikai khumnaba otki film singarang hall sandabadagi ngasi numidang waram pung taruk tabu matamda Manipuri Cultural Complex ta special show otki loinana film si hayeng December kun mathogi dungtil pung mari tabu matamda Liberation War Museum Dhaka da amuk hanat utkani loinana December kuni thoida Tripura da amuk special show utkani hari
साहित्य सेवा समिति मणिपुर अमसुंग फिल्म फोरम मणिपुर अनि सिंधुना निपालक सुबा ट्रिपल एस मणिफा 2019 लाखलिबा कुमजा लिसिंग अनि तरा मापन की फेब्रुवरी तरादा कक्सिंग ड्रामेटिक यूनियन की हॉल पांगथोकलगनि हना फिल्म फोरम मणिपुर की चेयरमैन एस मंगोल जाउन फोंदोरकली साहित्य सेवा समिति मणिपुर अमसुंग फिल्म फोरम मणिपुर अनि सिंधुना लम्फेल लेबा संघ तकिस पांगथोकिबा पावगी मिफम अमदा मंगोल जाउन हाई ट्रिपल एस मणिफा सिदा Manipuri feature film amasung dialect film sing yauna tongan ba category da pun award kuntaruk lanthokane harib award sing asigi damang film entry tauba tha asigi kulum doidagi film forum Manipur da form tha ba horagani loinana form lausin bagi aroi matamna kumjali singani tarama pan gi January taramanga fa da oigani hari nakalamrom da ma makha tana fongdoro kibada lamdamas da film bu hena kumang chaukshin naba पांदमना सेमगलखिबा MSFDS दा फिल्म गा मरी लेनदबा लोंग कै होंग याउना लनाई थोरम सिंह पांगथोक थेंगनरे मसी मतुंगदा तौबीदनबा अपील तौरकली अवार्ड सिदा यावबा याबा फिल्म सिंगदी 1st January दगिना 31st December 2018 फौबदा सेंसर लौरबा अमसुंग फिल्म फोरम दा प्रीव्यू तौरबा फिल्म सिंग एंट्री तौबा यागनी डायलेक्ट फिल्म असिगी दमक्तदी अकंगनबा मतम लेते हाइबदी सेंसर लौद्रबसु यागनी लोइनना फिल्म फोरम दबु प्रीव्यू तौरदी सिगुम सही सिदा पुथोकपा फिल्म ओइगदबनी हाइबा लेते फिल्म मेहता यागनी अप्लाई तौबा निपान सुबा ट्रिपल एस मणिफा फिल्म अवार्ड असी यावबी की हाइना खनबी बसिंगना फॉर्म द यावरिबा रिक्वायर ओय हाइना खनजबा डिमांड तौरिबा डॉक्यूमेंट्सिंग लोइना सुना एनक्लोज तौबिरकदबनी डॉक्यूमेंट्सिंग अदु सुदना पिरकपा फिल्म सिंगदी सबमिट तौरागसु मदु अखोइना खनजरोय रिजेक्ट तौजगनी मणिपुर की साहित्य अमरी कलाबु चौखटनब होनरंबा गुरु थोकचोम अंगौबा लेखिदबगी चही यांखै सुबनिंग सिंह नुमित पांगथोक्तुना सही असिगी गुरु थोकचोम अंगौबनिंग सिंह मना लांथोखरे या स्कूल द लेबा MDU होल्दा गुरु थोकचोम अंगौब सेलिब्रेशन कमिटी ने सिंधुना पांगथोकिबा थौरमदुदा मियामना लेखिदबगी मितमदा लेकतुन इकाई खुमनब उठकी लोनना थौरमदुदा गवर्नमेंट डांस कॉलेज की प्रिंसिपल एल देवेंद्रजीतना लमदमसिगी इसगी लमदा अचौब थौदांग लौरिबा गुरु मोइरांगथेम कुमारदा गुरु थोकचोम अंगौबनिंग सिंह मना खुसिनकी मना सिदा सेलोइन लुपा लिसिंग तरा सोल अमगा साइटेशन अमगा यावरी रूफमल थिएटर की चई हुंपतरा मंगारक सुरकपा मपो कुमोन प्लैटिनम जुबली की थौरम थासे की कुलुमदोइदगी मथंग सही की दिसंबर कुलुमदोइ फावबा चही अमचुमना पालन थौरम पांगथोकदौरी पालन सही असि की मनुंग चना रूफमल की चना पथाव की मनुंग चना पुथोकपा स्टेज ड्रामा अमसुंग सेमिनार सिंग पांगथोकननबा सेम साब लोइरे हैना रूफमल थिएटर प्लैटिनम जुबली सेलिब्रेशन कमिटी की चेयरमैन एल खम्बन फोंदोखरे थिएटर असिगी लोशंग पांगथोकपा पाउमी सिंग उनब मदा चेयरमैन खम्बना थौरम परेंग सिंग असिगी मनुंग चना रूफमल आर्टिस्ट ड्रामा फेस्टिवल 2018 की थौरम सु पांगथोकने लम असिबु अवांग मथाकता चिंखननबा होनब अचौब थौदांग लौकिब सिंगबु इकाई खुमनब ओइना तारामापलक सुबा मैत्रम बीर मेमोरियल अवार्ड अमसुंग थिएटर असिगी लाइफ टाइम प्रेसिडेंट ओरंबा हवाइबम नीलमणि निंग सिंग मना सिंगसु थौरम असिगी मनुंग चना लांथोकलगनि हैना फोंदोरकी रूम हॉल असी अहलमन थंबीरम हाक्तक हौजु फाव लेप्तना लीला तौजरई अमखक्तंग पंजरबदा बीर तिकेंद्रजीत चनीगा कुंथ्रा मापन सुब शो हंतकी हौगिबा 13 अगस्त उठ्खरे अदुना तब सोशल प्ले कयाम लेप्तना चथरकपदुना हारिबा प्लाटिनम जुबिली तारिक कुलहुमदोय था 12 इंग 19 दा हौगदोरिबसी सही मसुबना लीला मखल खरा हानगी लेजरिबा कोई स्टेट प्लेसिंग नत्रगना कोइना ऐतिहासिक प्ले हैरसु यारे सिगा लोइनबा रूम हॉल की चन पथाप पुथोअंबा यारिबा मखै खुदोल तमनन बहोन जै क्वाकटेल कोंजेंग लेकाइदगी हंदकता गिनेस वर्ल्ड रिकॉर्ड चनब ngamkraba yambem गोविंद सिंह दा ngasi nauria pakhang lakpa constituency gi social activist es manau to na sel gi tengbang pi don pungning thogot krei loinana yambem govind na matung tarakpada पांगथोक नि मथबक थोरम सिंह दसु अंगम मतeng पांगनि हन एस मनाउ तो न थाजब पी क्रे यामें गोबिन सही से अगस्त तरता फुल कांटेक्ट एल वॉइस स्ट्राइक मिनट अमदा सानी ग हुमपुतरा मंगारक लेप्तन स्ट्राइक तो ngambagi damak गिनेस वर्ल्ड रिकॉर्ड ता चनम ngamduna sakang se piraki banai हानरी की रिकॉर्ड ना मिनट सानी ग कुंट्रा स्ट्राइक तौबगी रिकॉर्ड अदु थुगाइदुना हारिबा मालेम की
ꯐꯤꯗꯝꯅꯤꯡꯉꯥꯏ ꯑꯣꯏꯔꯕ ꯔꯦꯀꯣꯔꯗ ꯑꯁꯤ ꯃꯍꯥꯛꯅ ꯐꯪꯕ ꯉꯝꯈꯤꯕꯅꯤ ꯄꯟꯕ ꯌꯥꯕꯗꯤ ꯌꯥꯝꯕꯦꯝ ꯒꯣꯕꯤꯟ ꯑꯁꯤ ꯃꯁꯥꯒꯤ ꯆꯍꯤ 30 ꯔꯣꯝ ꯁꯨꯔꯦ ꯃꯆꯥꯅꯨꯄꯥ ꯑꯃꯒ ꯃꯆꯥꯅꯨꯄꯤ ꯑꯃꯒ ꯂꯩꯔꯤ ꯃꯇꯝ ꯃꯇꯝꯒꯤ ꯑꯐꯪꯕ ꯊꯕꯛ ꯁꯨꯗꯨꯅ ꯏꯃꯨꯡꯒꯤ ꯂꯩꯇ ꯂꯥꯏꯔ ꯄꯨꯗꯨꯅ ꯌꯥꯝꯅ ꯈꯨꯗꯣꯡꯆꯥꯗꯕ ꯃꯑꯣꯡꯗ ꯂꯩꯔꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯌꯨꯝꯗ ꯉꯁꯤ ꯄꯥꯎꯃꯤꯁꯤꯡꯒ ꯎꯅꯕꯗ ꯌꯥꯝꯕꯦꯝ ꯒꯣꯕꯤꯟꯅ ꯐꯣꯡꯗꯣꯔꯛꯈꯤꯕꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡ ꯏꯟꯅ ꯃꯍꯥꯛꯅ ꯇꯣꯉꯥꯟ ꯇꯣꯉꯥꯟꯕ ꯏꯚꯦꯟꯠ 6 ꯑꯃꯗꯁꯨ ꯒꯤꯅꯦꯁ ꯋꯥꯔꯜꯗ ꯔꯦꯀꯣꯔꯗꯀꯤꯗꯃꯛ ꯑꯦꯇꯦꯝ ꯇꯧꯈ꯭ꯔꯦ ꯃꯈꯥ ꯇꯥꯅ ꯏꯚꯦꯟꯠ 2 ꯑꯃꯁꯨ ꯑꯦꯇꯦꯝ ꯇꯧꯅꯅꯕ ꯊꯧꯔꯥꯡ ꯇꯧꯔꯤ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯃꯍꯥꯛꯅ ꯑꯦꯇꯦꯝ ꯇꯧꯈꯤꯕꯁꯤꯡ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯔꯤꯖꯜꯠ ꯑꯊꯨꯕꯗ ꯐꯪꯒꯦ ꯍꯥꯏꯔꯕꯗꯤ ꯁꯦꯜꯒꯤ ꯃꯊꯧ ꯌꯥꯝꯅ ꯇꯥꯕꯅ ꯁꯦꯜꯒꯤ ꯈꯨꯗꯣꯡꯆꯥꯗꯕ ꯀꯌꯥꯁꯨ ꯃꯥꯌꯣꯛꯅꯔꯤ ꯑꯃꯗꯤ ꯂꯩꯉꯥꯛꯅ ꯑꯍꯦꯟꯕ ꯃꯤꯠꯌꯦꯡ ꯆꯪꯕꯤꯌꯨ ꯍꯥꯏꯅ ꯑꯥꯄꯤꯜ ꯇꯧꯔꯛꯂꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯥꯂꯦꯝꯒꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯌꯥꯝꯅ ꯐꯖꯕ ꯔꯦꯀꯣꯔꯗꯁꯤ ꯊꯝꯃꯛꯇꯅ ꯅꯣꯡꯃ ꯅꯣꯡꯃꯒꯤ ꯍꯥꯇꯦ ꯍꯥꯇꯦ ꯁꯨꯔꯒ ꯅꯣꯡꯃ ꯅꯣꯡꯃꯒꯤ ꯍꯥꯇꯦ ꯍꯥꯇꯦ ꯁꯨꯔꯒ ꯍꯤꯡꯉꯤꯕ ꯁꯤꯒꯨꯝꯕ ꯏꯅꯥꯎ ꯑꯁꯤꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯥꯂꯦꯝ ꯅꯣꯡꯃ ꯅꯣꯡꯃꯒꯤ ꯍꯥꯇꯦ ꯍꯥꯇꯦ ꯁꯨꯔꯒ ꯍꯤꯡꯉꯤꯕ ꯁꯤꯒꯨꯝꯕ ꯏꯅꯥꯎ ꯑꯁꯤꯅ ꯅꯣꯡꯃ ꯅꯣꯡꯃꯒꯤ ꯍꯥꯇꯦ ꯍꯥꯇꯦ ꯁꯨꯔꯒ ꯍꯤꯡꯉꯤꯕ ꯁꯤꯒꯨꯝꯕ ꯏꯅꯥꯎ ꯑꯁꯤꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯥꯂꯦꯝꯒꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯌꯥꯝꯅ ꯐꯖꯕ ꯔꯦꯀꯣꯔꯗꯁꯤ ꯊꯝꯃꯛꯇꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯒꯤꯅꯤꯁ ꯋꯥꯔꯜꯗ ꯔꯦꯀꯣꯔꯗꯇ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯩꯇꯩ ꯃꯆꯥ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯅ ꯆꯜꯂꯛꯄꯁꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯤ ꯃꯆꯥ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯅ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯌꯥꯝꯅ ꯍꯥꯏ ꯑꯦꯆꯤꯞꯃꯦꯟ ꯑꯃ ꯊꯝꯃꯛꯄꯁꯤ ꯌꯥꯝ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯖꯕ ꯐꯥꯎꯖꯩ ꯂꯩꯕꯥꯛ ꯃꯤꯌꯥꯝꯅ ꯁꯤꯒꯨꯝꯕ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯏꯖꯠ ꯄꯨꯔꯛꯏꯕ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯃꯥꯏ ꯉꯥꯛꯏꯕ ꯑꯁꯤꯒꯨꯝꯕ ꯏꯅꯥꯎ ꯑꯁꯤꯕꯨ ꯁꯥꯟꯅꯔꯣꯏ ꯑꯁꯤꯕꯨ ꯌꯣꯛꯈꯠꯄꯤꯗꯅ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯂꯩꯉꯥꯛꯅꯁꯨ ꯃꯤꯠꯌꯦꯡ ꯆꯪꯕꯤꯗꯅ ꯁꯤꯒꯨꯝꯕ ꯃꯈꯜꯒꯤ ꯑꯉꯛꯄ ꯌꯥꯝꯅ ꯋꯥꯟꯗꯔꯐꯨꯜ ꯔꯦꯀꯣꯔꯗ ꯀꯌꯥ ꯑꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯝꯗꯝꯁꯤꯗ ꯄꯨꯔꯛꯇꯅ ꯄ꯭ꯔꯤꯊꯤꯕꯤꯒꯤ ꯃꯥꯂꯦꯝꯒꯤ ꯃꯤꯌꯥꯝ ꯃꯃꯥꯡꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯌꯥꯝꯅ ꯃꯇꯤꯡ ꯂꯩꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯤꯒꯨꯝꯕ ꯐꯨꯔꯨꯞ ꯑꯃ ꯂꯩ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯇꯥꯍꯟꯖꯅꯤꯡꯉꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯀꯤꯛ ꯕꯣꯛꯁꯤꯡ ꯑꯦꯁꯣꯁꯤꯌꯦꯁꯟ ꯑꯣꯐ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯍꯥꯟꯅ ꯑꯩꯒꯤ ꯑꯣꯖꯥꯅꯤ ꯀꯤꯛ ꯕꯣꯛꯁꯤꯡꯒꯤ ꯑꯣꯖꯥ ꯎꯃꯀꯥꯟꯇ ꯑꯩꯁꯦ ꯃꯥꯒ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯁꯤꯟꯕꯅꯦ ꯀꯩꯅꯣꯁꯦ ꯑꯗꯨꯗꯒꯤ ꯀꯣꯔꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯥꯃ ꯗꯦꯕꯇ ꯔꯣꯏ ꯀꯣꯔꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯁꯤꯗꯦꯟ ꯑꯣꯏꯕꯤꯔꯤꯕ ꯃꯥꯒꯅ ꯆꯦ ꯆꯥꯡꯁꯦ ꯃꯥꯅ ꯂꯣꯏ ꯁꯨꯕꯤ ꯑꯩꯒꯤꯁꯦ ꯈꯨꯗꯣꯡꯆꯥꯗꯕ ꯈꯔꯅ ꯃꯔꯝ ꯑꯣꯏꯗꯨꯅ ꯄꯥꯎꯒꯤ ꯃꯔꯛꯇ ꯉꯥꯏꯍꯥꯛ ꯑꯄꯟꯕ ꯈꯔ ꯊꯣꯛꯈ꯭ꯔꯦ ꯃꯗꯨꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯃꯤꯠꯌꯦꯡ ꯇꯥꯕꯤꯔꯕ ꯈ꯭ꯋꯥꯏ ꯄꯨꯝꯅꯃꯛꯅ ꯋꯥꯔꯧꯕꯤꯔꯣꯏ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯃꯈꯥ ꯇꯥꯕ ꯁꯥꯟꯅꯕꯒꯤ ꯄꯥꯎꯗ 12 ꯁꯨꯕ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯁ꯭ꯇꯦꯠ ꯂꯤꯛꯇ ꯀ꯭ꯂꯥꯁꯥ ꯀꯩꯅꯧ ꯑꯃꯗꯤ ꯁꯥꯎꯗꯔꯟ ꯁ꯭ꯄꯣꯔꯇꯤꯡ ꯀ꯭ꯂꯕ ꯁꯤꯡꯖꯃꯩ ꯑꯅꯤ ꯃꯥꯏ ꯄꯥꯛꯈ꯭ꯔꯦ ꯉꯁꯤ ꯆꯠꯊꯔꯤꯕ ꯂꯤꯛ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯑꯌꯨꯛꯇ ꯁꯥꯟꯅꯈꯤꯕ 53 ꯁꯨꯕ ꯃꯦꯠꯆꯇ ꯀ꯭ꯂꯥꯁꯥ ꯀꯩꯅꯧꯒꯤ ꯁꯥꯟꯅꯔꯣꯏ ꯀꯥꯡꯉꯝ ꯍꯣꯔꯥꯝꯅ ꯃꯦꯠꯆꯀꯤ 94 ꯁꯨꯕ ꯃꯤꯅꯤꯠꯇ ꯆꯟꯈꯤꯕ ꯃꯦꯠꯆ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯑꯃꯠꯇ ꯉꯥꯏꯔꯕ ꯄꯥꯟꯖꯜ ꯑꯗꯨꯅ ꯅꯤꯁꯥ ꯊꯥꯡꯃꯩꯕꯟ ꯄꯥꯟꯖꯜ ꯑꯃ ꯁꯤꯅꯣꯗ ꯃꯥꯏꯊꯤꯕ ꯄꯤꯕ ꯉꯝꯈꯤ ngasi nungthil lig asigi sanakiba 59 suba match tana Southern Sporting Club Singjamai gi sanaroi Sanjeev Kumar na match asigi Mariputara +3 suba minute chankiba panjaladuna nako nambul mapalu panjan ama sinoda maiti bpiki Kumukcham Ingosa Memorial Trust ki sentang makada All Manipur Football Association senduna Manipur ki maming leraba football club tarani to ne saruk yatur mapal kangjai bungda makata na chathar kliba state league asigi hayeng sanagada ahanba league ta Trau Kwakete lamadi DM Rao Sekmaiga anisba league tana YPHU Lalambung amasung Neroka FC sangak fam anina lamba taunargani
थासी हौखिबा तरा मरीदगी तरा मापन फाउबा दिल्लीद चथखिबा हुम्फुमरी सुबा नेशनल स्कूल गेम्स 2018 दा इरमदम मणिपुर की मिंचित पुरखरब सानरोई सिंगबो ऑल मणिपुर प्लेयर्स गार्जियंस एसोसिएशन थादुरप चेरोल अमदा थागत फोंदोरकली मणिपुर लेजिस्लेटिव असेंबली के स्पीकर ओइबत नतना सिंजमई असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी की एमएलए युमनाम खेमचाना ngasi सिंजमई चिंगा मखा अवांग खोंगनांगखोंग यूथ डेवलपमेंट कमिटी दा टेबल टेनिस बोर्ड अमदी सेल की मतेंग खुशिनक्रे लमदमसिगी इनखलक्लिबा नाहासिंगो साना खोनबदा पुंगनिंग सिंगसिननब पांदमदा ngasi इंडोर गेम्स की इक्विपमेंट अमदी सेल की मतेंग अदो खुसिनकिबने लोइनाना सिंगामका अवांग खोंगनांगखोंग यूथ डेवलपमेंट कमिटी की माइकैदगिसु स्पीकर बु थागत फोंदोरकली मतंग अशोद बुलेटिन से टेंशन जदरिंग मांगोइना हेडलाइंस अमुना पिजरी थवाल कमांडो में कुंतरुक सुबह एआर ना मयुमदगी फाके बोटो ड्राइवर अमन लैखिरबगी वाहोदा लिलोंग उसोई पोकपीदा इम्फाल मोरे लंबी मतम कतना थिंजिल्लुरे इलेक्ट्रिक गाड़ी अनि सुमयाम थुगाइख्रे मणिपुर लेजिस्लेटिव असेंबली की नुमिनी चुमना चथगदब निंथम मिफम ngasiदगी हौख्रे हानगी मिनिस्टर फुंजाथांग तोनसिंगना लैखिदबदा हाउस ना अवाब फोंदोख्रे वोट पीदे है वाहौदा तेरा खोंसांग हक्सांग की असोब फिवम क्या लोनना सागोन हिंगलीबा मियोयमा लैंगांग पीरब खुदोंग साब क्या फाव फंगरमद्रे बांग्लादेश की सना तंफा है मिथोनबा मणिपुर फिल्म बांग्लादेश रिलीज तौख्रे फिल्म बांग्लादेश की मैत्री अनौब फिल्म वादी